ya biranshimishije kubabona kandi kabisa narimba kumbuye. Hari ukuntu abigeje neza, abaririmbyi ndabasuhuza numva nyine hasa nkaho hari agace kamwe nkuyemo. Abandi niba tuzahobera n'ukwezi simbizi, ariko nyine byari byiza. Ndashima Imana ko nashoboye kugera hano amahoro. Ntabwo mvuga amagambo menshi, ndavuga gusa ku rugendo gatoya n'akantu gatoya twakuramo, hanyuma dusenge. Kuko uyu munsi wa gatanu niwo munsi nari nkumbuye, na niba turejo mu gitondo. Uyu munsi wa gatanu nari nkumbuye, nejo mu gitondo muri niba ture. Andi materaniro ndayakunda cyane, ariko aya ngaya bari ukuntu agira umwihariko. Mu nyemere dukomere Imana amashyi ko nyagezemo. Bivuge gute? Urugendo nari ndimo rwari rurerure. Nari maze ibyumweru 5, uno munsi byabaye ibyumweru 5 n'iminsi 2. Muri ibyumweru 5 utari mu rugo, icambere ni byinshi. N'ubwa kabiri kuva mbayeho njya muri Amerika n'ahandi hanze hose kamara iyo minsi. Ubwa mbere nabaye muri Amerika igihe kirekire nari nkiri ingaragu. Ico gihe namaze hafi amezi 3. Ni muri 2001. Nirwo rwa rugendo rwaje rwa mbere. Ubundi bwose nagiye njya muri Amerika, ubundi gihe twatinze twamaze ibyumweru 4, ni gihe twajanye n'umuryango tugiye mu bukwe. Murumva yuko twari kumwe n'umuryango twese. Ubundi zajya muri Amerika ni ibyumweru 2. Iyo bitinze ni 3. Ariko igitangaje nuko ibyumweru 5, kubera yuko nari mfite ibirarane by'ibyo nagomba gukorayo cyane, birasa nkaho ntagezeyo. Mwebwe mwari murambiwe, naje ndambiwe nkumbuye abantu, ariko nsa nkaho nje mbaye niyiba, kubera ko hari impamvu nyinshi zagomba gutuma tinda nkamara nk'amezi 2-3. Kandi ni kure pe, numva ntavuga byinshi, ariko kugira ngo mbumvise ukuntu atari hafi, yaravuze urugendo rw'isaha imwe rwa Nairobi. Uriya biterwa n'indege wajanye nayo. Iyo ujanye n'into yitwara isaha imwe n'iminota 20, iyo ujanye n'inini cyane yagena n'iminota 50. So icyo nshatse kuvuga ni ikihe? Navuye muri Amerika, nafashe indege ya mbere nza muri mu gatatu hano. Naza mbakurikirana muri mu gatatu, fata indege ya mbere. Ubwo nari nicereje mu ndege, nageze hano mu gitondo. Murumva ukuntu biresha. Muri mu gatatu kararangiye, iryo joro rirakeye, mugeze kuwa 4 burije, muraryamye burakeye, nageze hano kuwa 5 saa 1 za mu gitondo. Ubwo ayo masaha yose haraho nanyuraga ukibuga nkamara nk'amasaha 3, ariko ubu uri muri transit. Mu Bwongereza niho nasohotse gatoya, nta nubwo navuye mu kibuga. No gusohoka ningo kuba uri ari Kanombe ukagera hariya muri parking, utarenze imipaka y'ikibuga. So murumva ico bivuga, mbese no gusohokera mu irembo rimwe ukinjira mu rindi gusa. So uyu mwanya wose nari nkiri niba ari hejuru mu kirere cyangwa hasa naho. Mu nyemere dukomere Imana amashi cyane. So sinababwira ingendo nagize ni nishi cyane, ni nkaho buri cyumweru nagiraga ingendo z'indege nka 3 buri cyumweru. Muri ibyumweru 5 murumva ico bivuga, kandi ashima Imana yagiye ibikora. Navuga yuko uretse urugendo nagiyemo no kugaruka rimwe, izo zindi ngendo zose ntabwo nishuye. Aho nagendaga nibo bazishuraga. So naco ndagishimira Imana, kuko hari igihe umuntu agenda akaba depense nta rwose, kandi bumvaga babikora. Ndashimira abantu bose batwakiriye. Reka munyemere tubakomera amashi. Ndumva ntabavuga cyane. Aho nanyuze hose nasanze aba Foursquare. Mana yandi ko ndabura uko mbivuga. Navuze ngo ndavuga gusa ubuhamya gatoya, mvuge n'amasomo dukura mu buhamya senge. Ndashimira abantu b'aba Foursquare, ndashimira n'inshuti z'aba Foursquare. Bamwe batigeze baba hano mu rusengero tubana ku rubuga, abandi badukurikirana bataba no ku rubuga, batumye urugendo rwacu wari ruba rwiza. Hari abantu abumwihariko no bavugaho nka Rugina, yateze indege y'amasaha 6 aza gutarama.
amasaha 6 harasumba kuvanga no muri Afrika y'Epfo, harasumba kuvanga no muri Nigeria. Aza gutarama mwaramubonye abivuga, ataje kubwiriza, ataje gukora ikindi, gusa kubona ko hari ahantu twataramiye araza. Ubwo Rugira ni papa wa Amerika n'abandi kandi n'ukuri ntitwaganiriye uretse gusuzanya mu materaniro. Urumva ntiyaje ngo tugane, nta kiganiro twari dufitanye, ariko aravuga nti tuze mu materaniro. Novuga abantu, novuga ba Frank kugeza dufata indege, baraje baradutaramira, tukora ibiganiro, timu y'abantu banini benshi, ba Emmanuel Semajambe, ko ndatinya kuvuga ariko ubwo mbifungiye aho byose, by'umwihariko Christella na Teta na Hope n'abana bacu barambwiye ngo mbasuhuze nabo. Mbisoreje aho ngaho, ibindi zagenda mbivuga cyane. Uru rugendo rwabaye umwihariko, rugira n'ubuhamya budasanzwe, ku buryo abantu nugarutseho hano nduvuzeho na hariya, abantu bakwibaza ngo ese niki kiri muri uru rugendo. Mbanze mvuga iki kintu kuko navuze ko mvugaho ubuhamya gatoya, hanyuma nkavuga n'amasomo dukura mu buhamya tugasenga. Niki kiri muri uru rugendo? Ubundi mu bantu batagomba gutanga ubuhamya bwa visa ndimo, kubera ko noneho ngiye no kuvuga ubuhamya bwa visa ya kiriya gihugu mvuyemo ni njyewe, kubera yuko nabonye visa zabo uziteranyije mu myaka zigera imyaka 50. Apana kujya baguheza ukwezi kumwe. Bisobanure, ubwa mbere nagiyeyo 2001 bampaye visa y'imyaka 5 muri passport ya leta y'abakozi. Ndagenda ngera mara y'ibyo hafi amezi 3 ndagaruka, ngeze hano saba yindi, noneho nyisaba ntayenjayo, nuko gusa bari bayimpaye ya mbere muri passport itari yaje nticarana. Ndavuga ariko uwasaba visa no muri passport ye nazakenera kujeyo nkagenda. Ngenda gutyo mvuyeyo maze icyumweru kimwe savye bampezi y'imyaka 10. Ndayikoresha nyigenderaho irarangira. Ntimubaze ko iba imyaka 15 irangiye muri 2011 bampezi ndi y'imyaka 10 nayo irarangira. Nibaye 25 nza gusaba iy'ishuri yo kuja kwiga igomba gutandukana n'isanzwe ugenderaho, bampe y'imyaka 5. Ndimumva ko ibaye 30. Hanyuma saba iyindi yayindi irangiye muri 2021 bamana none y'imyaka 10. Ndibaye imyaka 40. Iyo mpaye nshimaho cyane mvugaho cyane ni iyi ngiyi ya nyuma nayo ni y'imyaka 10. Mumva yuko bigeze imyaka, mpamvu nashatse kubitundurura nugira ngo mwumve sinagombaga kubivuga, sinagombaga no kubishima, kuko n'ubwa mbere savye visa nkabona impamvu zituma ntagenda kandi nkazemera zikaba zikomeye, kandi mu bintu bidasobanutse bitagombaga no kubaho, kandi nta makosa nakoze. Uretse ko atari njye nyine, hari n'abandi bagira ibibazo nk'ibyo numva ntajya mu madetaye, ariko kubera iki amashimwe, kubera iki byari ngombwa ko tubivuga. Nico kintu nashatse ko dukuramo amasomo, hanyuma nkababwira icyo Imana yagiye imbwira muri iki gihe. Ubundi kugira ngo biriya bintu bibe, byabaye tuvuye mu byumweru 7 zo gusibura amariba. Muravyibuka muri uriya mwaka wa 2022 niyo yari teme yacu, gusibura amariba. Muri ibyo byumweru 7 na mbere yaho na nyuma yaho twagiye tugira amateraniro meza. Buri munsi numvaga ubuhamya bw'abantu, buri teraniro ryagiraga umwihariko muri ibyo byumweru ko ari 7. Twumva neza hari aho Imana ihaye idusukumira, idusunikira, kandi hari ibintu bikomeye Imana ihaye ikora, kandi koko twarabibonye. Turi muri uwo munyenga w'ibintu byiza Imana ihaye ikora, nibwo icyo gitero caje gihagarika icyo kintu nyine. Birambabaza ariko simbivugaho cyane, kuko hahise hafungura andi marembo ntatekerezaga. Nigeze kubwiriza ikibwiza kivuga ngo hari igihe Imana izifunga porte yafunguye portail. Dukomere Imana yacu amashi.
hari igihe imana izifunga akaryango ari uko yafunguye igipangu. Ifunga ako karyango ariko ifungura ibipangu mu bindi bihugu za Australia, nibwo nari ngiye kujyaho kenshi, n'ahandi na za Canada n'ibindi, kandi nkagenda ya pasiporo irimo visa bakanseri nzirimo nkayitanga bakayihezamo izindi. Nyuma mbaza Imana kubera iki ibi bintu byahagaze? Irambwira ngo hari ibintu tugomba gukora hano bituma ahari ingendo zo gutinda cyane hariya zidakunda. Mbanza kujumva ngira ngo none ntibizatinda cyane, ariko murumva byamaze imyaka 2. Ariko hari isomo ryo kwizera nakuyemo, nakivuzeho kuva umunsi bayihagarika urwo rugendo nari ifite, igikapo cyari gifunze ngomba kujyana sinagifunguye. Mbwira Imana ngo iki gikapo cyarimo imyenda yaje nkunda, hari amakota mu munsi muzabona nayambaye mutaherukaga, n'inkweto n'ibindi byinshi niba bitarambayeho bitoya, ndaciyo nakija munsi y'ibindi bikapo. Ni igikapo gikomeye cyane kimeze ukuntu, ndavuga ngo Mana nzagifungura ari uko rwafungutse uru rugendo. Kwizera nukwanga gukura y'amaso ibyo wavuganye n'Imana bitaraba. Dukomere Imana amashyi cyane. Kwizera nuguhanga Imana amaso, nayo igahanga ibibazo ufite amaso. Nukudakura y'amaso ico wavuganye nayo kitaraba. Muribuka amakuru ya Hana asaba Samweli azamuka i Shilo akajya gusenga, uko umwaka utashe akajyana ituro agomba kujyana, agasenga yagomba gusenga, ntiyigeze ava i Shilo. Aravuga ngo kugeza igihe uhinduye amateka yaje ukamba umwana, numara kumba umwana n'ubundi nzagaruka hano kugushima, ariko utaramumpa sinzakuva imbere. Arimo asenga gutyo, umugabo we Rukana akaza akamubwira ngo ndakurutira abana b'abahungu 10. Hari igihe ikibazo umuntu agira ikibazo abandi batumva, atari uko ari abana babi, kuko uburemere buri ku kibazo cyawe cyangwa buri ku mutwe wawe kubera ikibazo, nta wundi wo bwumva neza nkawe. Niyo mpamvu n'amashimwe yawe nta wundi wo yashima neza nkawe. Bindi ubundi uzi kubwira abantu ngo urashima Imana yuko wabonye visa. Kiriya gihugu nari ndimo hari abantu bataza basaba visa, babonye pasiporo, ibihugu byose bagiyemo baza bajana pasiporo. Benshi wambwiye ngo uri mu kubivuga nkumva bigize agaciro gakomeye, ngo jewe maze imyaka 7 mfite uburenganzira bwo kubona pasiporo y'Abanyamerika idasaba ko nsaba visa, sindagira na gahunda y'urugendo. Kandi nza nibaza icyo kuba muri Amerika byamare, kuko nta handi ndagenda uretse aho imodoka. Murumva uko bimeze. Twebwe abandi bavuga ndi uwo yimpeza ngo ngende. Tuzamura Imana yacu ibiganza. Mwambie Yesu, mwambie, mwambie, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Cyari igihe gikomeye, ariko igihe kigeze ntangira kubona ibimenyetso. Muri 2023 Imana iratubwira ngo hari imbogamizi ziriho, mugiye kuja mu mwaka wo kurwana n'imbogamizi gusa. Niyo mwaka twise ngo guhinyuza ibiduhinyuza, overcoming our limitations. No kuvuga ngo Imana yari imaze kutubwira ngo ikibazo si njyewe gusa, n'abandi bari hano twese uyu mwaka wa Foursquare na City Light n'umwaka tuzarwana intambara yo mu mwuka, tugahinyuza ibintu byinshi byari biduhagurukiye. Ico kintu ndacumva tukigiramo umwaka, tugiramo inyigisho, dutumira abigisha benshi, sinabavuga bose, ariko nibuka inyigisho Ruhimza yatkoze hano iranshimishije cyane, numva ivuganye n'ubuzima bwanjye.
umwaka urashira, turimo turwana gusa n'imbago twashiriweho. Bivuga ngo hari imbago udashobora kurenga kandi urimo urazibona, ariko tugomba gusoza umwaka duhinyuje izo mbago zivuyeho. Mbabwire iki kintu, Imana nitubwira teme y'umwaka muri uru rusengero uzabigira ibyawe, nitubwira amateraniro uzayitabire, nitubwira igiterane. Ubu ngubu Imana kirambwira kandi tugiye kubikora vuba, nzabibabwira ko tuzagira ibyumweru byo kwinjira noneho mu marembo, possessing the gates. Ayo masengesho murayumvise? Kuko umuryango ushobora gukinguka ntuwinjiremo, ukaza wumva abantu bayinjiyemo, ariko abantu binjiye mu marembo y'umwaka. Ni igitanga, nibwo bwa mbere mu mateka ya Foursquare buri munsi buri cyumweru uzanumva umuntu ngo mbonye visa, mbonye izaha. Nimukubaza ngo se umwaka uzarangira bimeze gute? Muza mugenda mugaruke, ko ndabivuga mpaye mu nyumba, muza mugenda mugaruke. Hari abo twahuriye hariya baje nyuma yanje, hari n'abagarutse none. Ni byiza cyane. Ba Mama Danone bagiye muri Canada baragaruka, ba Emmanuel Gaga nawe yagarutse none, twari kumwe muri Amerika. Bande ko ndatinya kuvuga amazina, ni ukuri byarantangaje. Imana iravuga ngo uyu mwaka wa 2024 ngo n'umwaka wo kujya mu marembo afunguye. Ndavuga ni Imana, ayo marembo afunguye ku ikibazo cyanjye cyo kugenda kimaze kugaragara ko ndagenda hariya, bajya banyandikira bakambaza, n'abantu bakabibwira na hano muri parking. Uzigitangaje, umuntu akavuga ngo bamwambuye biza ndiyogenda, kandi awatagira niyo kuja muri Nairobi, kandi akayubwira abandi taraja Dubai, ariko akumva we yagusuzuguye kubera yuko utabonye viza. Gusa bashumba na abandi Imana yashize ahantu kugira ngo abantu bavuge, batuvuge niyo mavuta yacu. Dukomere Imana yacu amasha. Umuntu agaterura ikiganiro akavuga ukuntu umushumba wanyu yabuze ibyangombwa byo kugenda kandi we atazagenda. Ntiwibaze ngo se nibura ko azagenda ahandi. Ariko ni byiza, ndabikunda bene ibyo. Iyo nubise umuntu acaranginga kwizera kwanje, agacaranginga cyangwa akavuga ibibazo wenda umuntu afite, ndavuga ni Imana, noneho hani wowe niba byageze ahantu kivugwa hanze, ni byiza cyane. Nuramuka utabikoze umurimo wawe uzagawa, kandi niba utazagawa ni ukuvuga ko ryari isomo byari ngombwa. Niba hari ikintu cyangoye, ni uguhagarara hano ngatangaza teme ivuga ngo amarembo afunguye, kareba ukuntu tuzaserebura umwaka urangiye. Abana banje baragraduatinze bose, twarababonye twese ku mashusho, kuko benshi bari bataramenya ikibazo kuko ihari. Ariko ntabwo Teta na Joy na Hope bari kugraduatinga ngo mbapostinge gutya gusa, ntabuze itike, kuko mwumbwira ngo wanayibuze turayifundraising ugende. Siko bimeze. Bazavuga gute? Kuravuga amarembo afunguye, gahunda zawe zifunze. Nibuka umunsi Apotre Gitwaza za hano kubwiriza mu kwezi kwa mbere, ngira ngo sinibuka ari 29, sinibuka itariki neza. Sinzi ukuntu umwuka yamuyoboye, nawe yamaje mu buhamya bwiwe n'amaviza, murabyibuka, zo muri Australia. Ata nibwo bwa mbere yatanze ubuhamya yisanzuye, akazaro akavuga n'ubw'urushako n'ubw'umugore, ubundi agiye yigisha inyigisho. Ariko yamaje mu maviza ayatindaho, abantu bose twaza dusohoka bakabona se none ikibazo cyawe mwarakiganira. Ntabwo twakiganiriye, ndetse twafashe n'umwanya hariya muri biro, twamaze nk'amasaha 3 nyuma y'amateraniro, twatandukanye hafi mu masaha 7 za nijoro, nawe n'umugore na madame. Ariko sinakimubwiye kuko cyari cyarankomerekeje, nari nsigaye ntinya kukivuga, kukibwira n'abantu. Ariko mu masengesho turasenga, haramwe uko mwafunguye imiryango nyine, n'ibindi byose byari bifunze Imana yabifunguye. Nakabivuga we asa nkaho bivuze muri rusange, ariko nje nkabwira Imana, waranshutse ndashukika, wemera ko ntangiye iteme mu rusengero, none biracafunze kugeza ryari. Ariko ndashima Imana yuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka dukomere Imana yacu amashyi cyane. Mbisize aho ngaho, ndashima Imana yuko iyo miryango yafungutse,
ndashima Imana yuko nagiye muri graduation z'abana, ndashima Imana yuko nagiye muri convention ya Foursquare nari maze imyaka 2 ntayijamo, ndashima Imana yuko inshuti zanje barimo n'abana bacu mu mwuka twashoboye kubonana.